Treća redovna godišnja skupština 23. saziva Planinarskog saveza Srbije održana je u Svilajncu. Razlog za to je uspešna saradnja i veliki jubilej koji proslavlja Planinarsko društvo Beljanica. Događaj je okupio 126 delegata iz planinarskih društava širom Srbije, ali i gostiju iz Severne Makedonije, Republike Srpske i Crne Gore, koji su pohvalili organizaciju i rad Planinarskog saveza Srbije. Grad je veoma sređen, čist, ljudi su, tako da kažem, gostoprimljivi. Napravili smo neku malu šetnju u centru i veoma sam zadovoljan. Jeste čuli da ovo planinarsko društvo u Svilajncu, odnosno da je prvi pohod u planine bio pre 150 godina? Šta znači taj podatak? Taj podatak znači da je tradicija planinarstva ovde ukorenjena, dobra i da sve to daje rezultate. To što su Federacije Planinarskog saveza Srbije dali poverenje da se organizuje ovde ova skupština, to znači da je društvo poštovano i prihvaćeno i u Savezu. Zaista mi je čast i zadovoljstvo da sam danas ovdje i među planinarima, jer smo svi ovdje u istom, naravno, cilju, a to je razvoj našeg divnog planinarstva. Poštovani prijatelji, zadovoljstvo mi je i čast što sam ovdje i što mogu da vas pozdravim u ime Planinarskog saveza Republike Srpske i da vam prenesem pozdrav od našeg predsjednika, gospodina Nene Dobrijevića. Nadam se da će dosadašnja saradnja koja je bila dobra i uspješna između naših bratskih saveza da se nastavi u narednom periodu na zadovoljstvo svih članova oba saveza. Skupština je počela himnom Bože pravde koji je izveo hor Svilenglas iz Svilajnca. Na početku Skupštine prisutne je pozdravio zamjenik predsjednika Skupštine opštine Svilajnac, Nenad Miladinović, koji je planinarima poželeo dobrodošlicu u Svilajnac. I zaista nam je, mislim, i privilegija da imamo ovako veliki i moćan skup u Svilajncu i zaista nam je drago zbog toga. Sa druge strane, isto mislim da je Planinarski savez u tom smislu dobro izabrao ovaj grad koji ima tako veliku i bogatu planinarsku tradiciju. Hvala vam na tome. Želim vam da se dobro provedete u Svilajncu, da odavde ponesete lepe uspomene i nadamo se da će i naše planinarsko društvo, na koje smo jako ponosni, biti dobri domaćini. Srećan rad i živjeli! Goste je pozdravila i predsjednica Planinarskog društva Beljanica, koja je istakla da su članovi ovog društva ponosni što se u Svilajncu održava godišnja skupština. Želim ovom prilikom da vam ispred Planinarskog društva Beljanica i u moje lično ime svima poželim toplu dobrodošlicu u naš Svilajnac. Posebno mi je zadovoljstvo da se u ime Planinarskog društva Beljanica zahvalim Planinarskom savezu Srbije na ukazanom poverenju da se skupština održi upravo kod nas u gradu kraj reke Resave u Svilajncu. Želim ovom prilikom da vas podsjetim da planinarenje u Svilajncu ima dugu tradiciju i da njegovi počeci sežu od davne 1875. godine, vezuju se za ime Julija Draškocija, apotekara, poreklom iz Slovačke, koji je otvorio te iste godine i prvu apoteku u Svilajncu.
Bio je zaljubljenik u prirodu. Organizovao je masovne planinarske pohode svilajnačkih gimnazijalaca sa izletima po okolini i na našu prelepu Beljanicu. Sa ponosom ističem da ovi datumi označavaju početak razvoja planinarstva ne samo u našoj Resavi, već i u Srbiji, a Beljanica se smatra samim tim kolevkom planinarstva u Srbiji. Ove godine naše planinarsko društvo Beljanica proslavlja jednu lepu tradiciju, 150 godina od prvih organizovanih planinarskih pohoda u opštini. Planinarski izazovi među Svilajnčane traju gotovo vek i po i nastojimo da kroz različite programe i aktivnosti uključimo i vratimo našu decu i odrasle prirodi u što većem broju. Poruka nas planinara upućena svim dobronamernim ljudima je: družite se, volite se i u planini nađite večni izvor života. Još jednom dobrodošlicu u naš grad želim svima vama. Uživajte u današnjem danu, ponesite lepe uspomene iz našeg grada, a prisutnim članovima današnje Skupštine i svim učesnicima Skupštine želim uspešan rad. Hvala. Želela bih ovom prilikom još i da pozdravim naše drage goste iz Severne Makedonije, iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine, je li tako? Možda sam nekog ispustila. Da se lepo provedu u našem gradu i kao i svim drugim planinarima, mojim prijateljima, dobrodošli u naš prelepi Svilajnac. Planinarima se obratila i uspešna mlada planinarka Tara Manić iz Planinarskog društva Jastrebac iz Kruševca, koja je popela najviši vrh Irana. Prošlog leta, 23. jula da budem preciznija, popela sam vrh Damavand, visok 5671 metar, najviši vrh Irana i najveći azijski vulkan. Tada sam postala najmlađa osoba u Srbiji na preko 5500 metara. Sledećeg dana proslavila sam punoletstvo u kampu na 4200 metara, na mestu na kojem sigurno sam niko od mojih vršnjaka nije. Uspon na Damavandu organizovao je Nenad Tripković i njemu bih se posebno zahvalila zato što je verovao u mene i sve vreme me je bodrio. Zahvalila bih se i Planinarskom savezu Srbije jer su prepoznali i cene moje uspehe. Za kraj zahvalila bih se i roditeljima koji su me uveli u planinarenje i pružili mi priliku da spoznam svet koji većina ljudi ne može ni da zamisli. Hvala. Plan rada na Skupštini izneo je predsjednik Planinarskog saveza Srbije. Analizirat ćemo ono što se u prethodnom periodu u 2024. godini dešavalo u planinarstvu, u Planinarskom savezu Srbije i razmatrat ćemo pitanja od značaja za budućnost planinarstva u našoj zemlji. U okviru Skupštine prikazan je i film o radu Planinarskog društva Beljanica, a dodeljene su i zahvalnice i priznanja. Zahvalnicu između ostalog dobila i naša televizija za doprinos radu Skupštini. Poštovani predsjedniče, radno predsjedništvo, poštovani delegati Planinarskog saveza Srbije, želim u ime sportista, odnosno sportskih radnika opštine Svilajnac i normalno lokalne samouprave da vas pozdravim, da vam poželim puno uspeha u radu i možda, verovatno vi već sve znate o našem planinarskom društvu Beljanica.
a ja mogu sam ovde ispred svih da kažem da, eto, mi smo ponosni, mi se stalno hvalimo time da je sve počelo odavde, od nekog doktora, apotekara, Julija Draškocija, koji je prvi poveo naše planinare na izgled, i onda mi kažemo da je planinarstvo nastalo baš u Svilajncu. Eto, još jednom sve vas pozdravljam, živi, zdravi bili i vedro. Poveljama za planinarsko delo Planinarski savez Srbije nagradio je Planinarsko društvo Beljanica i posthumno nekadašnjeg predsjednika društva Radomira Ugranića. Pre početka manifestacije, Gorska služba spasavanja, koja je osnovana u okviru Planinarskog saveza Srbije, realizovala je pokaznu vežbu spasavanja u otežanim uslovima. Ovo je jedna tehnička vežba gdje smo imali pre svega vertikalni transport nosila, onda smo imali tranziciju iz vertikalnog transporta u horizontalni transport, znači na nekom smo nepristupačnom terenu i mi moramo povređenog da transportujemo preko tog terena. Iz tog vertikalnog smo prešli u horizontalni položaj i onda smo tirolskom traverzom došli do mesta gde je bezbedno da povređenog spustimo. Evo, koliko je važna ta fizička spremnost svih vaših članova? Pa važna je i fizička, važna i psihička spremnost i naravno to često unapređivanje. Znači ove vežbe nama puno znače da pokažemo našim članovima, planinarima da smo spremni za sve te akcije i ujedno naša vežba za uvežbavanje. Brojni građani oduševljeno su posmatrali kako vežbu sinhronizovano uz svu fizičku i psihičku spretnost sprovode članovi Gorske službe koji su do sada spasili veliki broj života u različitim spasilačkim akcijama. Kako kažu, najlepše je pomoći nekome. A ja sam baš ponosan, to je uvek bila moja želja da budem član ovakvog jednog tima. Mi smo volonterska organizacija i uvek smo tu da pomognemo i planinarima i građanima. Ima dosta mladih ljudi, pa evo kako neko može da se priključi ko još nije, a želi? Pa svako je dobrodošao ko ima volje i želje da bude deo našeg tima, neka se prijavi, mi svake godine imamo prijem novih kandidata, krećemo već negde od kraja leta, neka prva testiranja su u septembru, neka prati naš sajt, naše objave na Instagramu i drugim mrežama. Brojne su akcije u kojima učestvuju, ima i teških i lakših izazova, ali je najlepše kada se sve dobro završi, tada se zaborave sve teškoće, kažu ovi skromni heroji. Održavanje godišnje skupštine Planinarskog saveza Srbije događaj je od velikog značaja za sve planinare, zato je veče pre održavanja skupštine održana i panel diskusija na temu planinarenja u Srbiji i Svilajncu. Tim povodom otvorena je i izložba fotografija Planinarskog društva Beljanica. Ovaj događaj prigodnim rečima otvorili su predsjednik Planinarskog saveza Srbije Iso Planić i predsjednica Planinarskog društva Beljanica Srbijenka Đorđević.
Večeras će biti izložba jednim delom retrospektive, znači naše prethodne 4 izložbe koje smo imali u prethodne 4 godine i jedan deo, znači, malog istorijata uopšte od samog postanka Planinarskog društva Beljanice i, znači, uopšte od začetka samog planinarstva, jer ove godine, znači, slavimo jubilej pokretanja uopšte pešačenja planinarstva u, znači, Svilajncu, a samim tim u Srbiji, zahvaljujući Juliju Draškociju koji je 1875. godine došao u naš grad, otvorio apoteku i aktivirao, znači, mladež, odnosno bio je zaljubljenik u prirodu i na taj način je poveo naše gimnazijalce na, znači, okolne šetnje i na našu prelepu Beljanicu. Okupili smo se jednim drugim lepim povodom da otvorimo jednu izložbu, odnosno izložba je jednim delom retrospektiva naših prethodnih izložba koje smo sproveli u prethodnih 4 godine. I jedan deo, znači, izložbe je kratak sadržaj, odnosno, da kažem, kratka biografija našeg dugogodišnjeg postojanja, odnosno od samog začetka planinarstva. Imaćemo sada prilike da pogledamo fotografije, zatim ćemo gledati kratak film, nadam se da će to da bude dobar šlagvort za dalji razgovor. Siguran sam da mnogo toga imamo šta jednim drugima da kažemo. Planinarstvo je jedna prelepa, bezazlena aktivnost koja je namenjena svima nama, ljudima različitih i profesija, različitih i stremljenja, različitih i uzrasta, aktivnost koja postiče i fizički i mentalni razvoj svakog pojedinca, aktivnost koja ima svoju prosvetiteljsku ulogu, aktivnost koja ima svoju ekološku dimenziju, aktivnost koja je od značaja za turistički potencijal svakog ovakvog kraja kao što je okolina Svilajnca. Panel diskusija imala je cilj da motiviše mlade da se što više bave planinarstvom. Panel diskusija se po prvi put posle dugo vremena održava u Svilajncu, u okviru Planinarskog društva Beljanice i Planinarskog saveza Srbije. Na panel diskusiji biće kratkog filma, organizat ćemo kratak film i biće reči o planinarenju u Srbiji i u Svilajncu u današnjici. Planinaranje je jedan vid zdrave aktivnosti koju trebamo da promovišemo širom Svilajnca, širom Resavskog kraja ovde kod nas i širom Srbije. To je jako značajna aktivnost iz razloga što radite nešto korisno za vas, socijalizujete se sa drugim ljudima, upoznajete drugi ljude, putujete, jednostavno više funkcionalna stvar koja je korisna za sve nas.
naravno, svi su dobrodošli da se priključe našim akcijama i kako našim ovde u okviru Planinarskom društva Beljanice, tako i širom Srbije, aktivnosti koje organizuju i drugi gradovi, tako da krenite i neće se pokajati, samo morate naravno rano ujutro da ustajete da bi nešto i doživjeli. Eto, neke planine da popnemo svi zajedno. Planinarstvo je aktivnost koja je primerena svim uzrastima, planinarstvo je aktivnost koja unapređuje zdravlje i fizičko i psihičko, planinarstvo je aktivnost koja doprinosi borbi protiv socijalne izolacije. Planinarstvo ima svoju ekološku dimenziju, svoju prosvetiteljsku dimenziju, planinarstvo je naravno sport i ima značajnu korelaciju sa turističkom aktivnošću. Dakle, planinarstvo je aktivnost koja izaziva čitav niz pozitivnih benefita za svakog pojedinca i za čitavo društvo. Preporuke su da je kao prvo druženje, zdrav život. Evo ja, na primjer, radim posao koji sedim po ceo dan, tako da mnogo mi znači. Znači, samo kao izduvni ventil, to obično vikendom planinarimo, imamo jednodnevne, dvodnevne, trodnevne akcije, družimo se sa planinarima kako iz Svilajnca, tako i iz cele Srbije, iz regiona, putujemo, putovanje, tako da to je nešto što prvenstveno radimo na tome da organizujemo i možda čak i školice, da nekada je bilo praksa da se ima letnja i zimska škola, to je kamp na Beljanici, tako da pozivamo sve mlade prvenstveno, ali i stare, što se kaže od 7 do 77, da nam se priključe i da vide, u stvari, mnogi kažu idete tamo, kamenje, stene, tek kad se popnemo na vrh vidimo koliko je to lepo, koliko zrači, znači, tako da pozivamo sve da nam se priključe. O lepoti planinarenja govorili su nam planinari iz brojnih društava širom Srbije. Među najstarijima je i Dragan Božović iz Zavale iz Beograda. Koliko godina vi planinarite? Nemam računar kod sebe, pokušat ću da to brzo ispričam, pa 60 i nešto, 64 recimo. Zašto volite da idete u planine? Neverovatna opuštenost kao nadoknada za napore gradskog života i redovne obaveze poslovne i sve druge. I onda uđete u lepotu prirode, obrišu se svi zamori, sve ono što vas opterećuje u toku radne nedelje i dišete punim plućima, uživate u lepote koju vidite, sasvim svejedno, da li ste negde gde je neki ovolicni cvetić ili ste u Alpima. A ja sam dosta toga prošao i po Alpima, i našim, i drugim, mnogim visokim planinama, ali je uvek svaki taj napor nešto što doprinosi lepoti unutrašnjeg osjećanja. Zadovoljni ste, okruženi ste lepim, imate neverovatne vidike, izađete na neke vrhove visoke, u kontaktu ste nogama na tlu, glavama prema nebu. Vidici ogromni. Vidite lep deo zemlje, vidite neke prelepe predele, neka rečica ispod vas, koja nije rečica nego je reka, liči na srebrni konac, jer ste vi negde 2-3 metara iznad i gledate to ovako. Osjećate se slobodni kao ptica. Zadovoljni ste jer to možete, fizički možete, i zadovoljni ste što osjećate tu lepotu, što vas ona dotiče i kad se vratite, kad siđete, ispunjeni ste jednim beskrajnim zadovoljstvom uživanja, eto, u slobodi, u kretanju. Pa znate šta, ako hoćete i u ličnim sposobnostima da to postignete, savladate napore i da pritom uživate. Koliko vi već planinarite? Već 10 godina. 10, možda malo više, i jako sam zadovoljna i jako je lepo. Kakva su iskustva? Zašto da se ide na planine?
lepo je biti u prirodi, lepo je obići sve to, lepo je druženje, lepo je upoznavanje sa nekim novim predelima i nekim novim ljudima. Kako vam se dopada ova organizacija u Svilajncu? Lepo, uvek su domaćini na visini svog zadatka. Jel sarađujete ovako, idete zajedno na akcije? Pa idemo, da, još uvek, iako već godine stižu polako, ali još se trudimo. Šta je čar u planinarenju? Ja, pa evo, malo pre smo pričali, ali ta sreća kad se čovjek popne na neki vrh, to je kao jače nego bilo koja droga, verovatno, ne znam. To nas vuče stalno, dok čovjek može da hoda, hoda po planinama. Da li ste čuli da je evo planinarsko društvo, da je ovde bio pre 150 godina prvi pohod u planine, šta kažete na to? Pa nisam znala, ali divno, zaista. Ali ovde sam bila više puta i volim Beljanicu stvarno, ali sad sam već ostarila i ne mogu više da izdržim taj tempo i tu ima preko 20 km, baš je naporno. Žao mi što je tako, ali šta da se radi, mora čovjek da prilagodi svojim mogućnostima. Zašto je važno planinarstvo i prenošenje na mlade u planinarenju? Pa planinarstvo je jedan sistem gde imate prestoj u prirodu, ekologiju, bezbednost u prirodu, čuvanje prirode, poboljšanje stanja drveća i flore i faune. Tako da to je jedna multidisciplinarna dejnost koja ljude treba da prihvate i da idu u planine zbog svog zdravlja, psihofizičkog zdravlja i zbog očuvanja prirode. Planinarenje je izuzetno i jako zdrava fizička aktivnost. Prosto prirodni pokret čovjeka jeste kretanje, jel tako? Tako da i sam boravak u planini čovjeku pospješuje razne funkcije, da kažem, i pospješuje i fizičko i psihičko stanje, naravno na bolje, tako da preporučujem svim građanima koji žele da se priključe i da se bave planinarenjem, da se priključe nekom od planinarskih klubova koji postoji, koji su registrovani u Srbiji i da krenu sa ovom lijepom aktivnošću. Evo ovde je prošlo 150 godina od prvog pohoda u planine, pa evo šta za vas znači taj podatak? To je izuzetan podatak. Lijepo je znati da je 150 godina od organizovanog planinarenja u Srbiji i jako bitna činjenica. I nadamo se da će i buduće generacije proslavljati i 200 i 250 godina od organizovanog planinarenja, jer zaista treba gajiti ovu divnu disciplinu. U okviru panel diskusije organizovano je i predstavljanje izdavačke delatnosti Planinarskog saveza Srbije. Iso Planić, koji je popeo najveći vrh sveta, rešio je da nakon avantura po svetu upozna i popiše lepote planina naše zemlje. I to sve u okviru knjige Planine i planinski vrhovi u Srbiji, među kojima je opisao i Beljanicu. To je jedna od mnogo stotina planina u Srbiji, ali se izdvaja se po svojoj čudesnoj lepoti, po svojom podzemnom svetu, po svojim kraškim oblicima i fenomenima, po svojim prelepim vidikovcima, tajnovitim mestima i očuvanoj prirodi. Zaista je Beljanica nešto posebno i u planinarskom smislu uspon na Beljanicu je jedna tradicija koja se neguje decenijama unazad i planinari vrlo rado posećuju ovu planinu. U njenom području se naravno nalazi nama značajan planinarski dom, osim naravno svih onih fantastičnih prirodnih lepota koje ona krije. Kako motivisati mlade da planinare? Treba im dati primerom. Nikako drugačije. Roditelji moraju da daju primer svoje deci. Svi mi možemo da pričamo o značaju ovoga ili onoga, ali najjači vaspitni moment, najjači vaspitni faktor je lični primer njihovih nastavnika, uglednih ljudi iz njihove sredine i naravno njihovih roditelja. Pored ove, predstavljena je i monografija Slobodana Vasića o 150 godina planinarstva u opštini Svilajnac, koja govori o značajnom jubileju i prvom planinarskom pohodu kojim se Resava, ali i Srbija ponosi.